Inspektur upacara adalah Letu Laut Sahrul NRP 24129-P yang sehari-hari menjabat sebagai Kadek Ops Dalam Mamuju Satrol Koderal 6 Makassar. Don't get lost within the colors of your mind, the depths of your doubt. Inspektur upacara dimohon mengambil tempat upacara. Punania tumaranu ranu tojing minyawana inake minne bunga-bunga lalang nyawaku siorokna mata Allah corangan lalang pak mani landri ranuku sile porang maki andi lalang surah serejiku kalau kau te aku landri nake rikala bini tak sayang si polisi jaminan sahabat langit na buta ajari sabi alhamdulillah karena ngilupaikan roangku kale pajanjingku rikalena si katutup kisah ki jaga tingku atingmu barang tunggal pakai kipa apa sisa mata Allah corangan lalang pak mani
Andriran nuku sile porang maki andi lalan surah selejiku Afrikau te akolan.
Pajari kelong-kelong ku pandang leka baranjina nyaleori lu muki nak ma pilang ngeri nasileyoki sumangata sumangatku sarakelo
sakiti aja ningali ripangai berulipa kari janjingku si pulia memang kongki inake ripa maiku kau jiku karanuan lan rilantana pangainku rikalenu dia kolan remata yang ri janjingku ri kanangku karya tingku jatong pinang Unati nata kemana lepa-lepa makoka bolima nake ajapa ribiring kasih inake ripamaiku kau jiku karanuan lan rilantana pangaiku rikalenu aku landre mata yang di janjingku di kanangku karya tingku jatong pinagama Punate nata kemana lepale إلى حضرة النبي صلى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة سلام iya Allahumma Assalamun ala haika sa'aika asaqana la'ai asaqiyan la'ai assalamun ala haika sa'aina la'ai ambiyan la'ai assalamun
majumbani, lakini lala nileka Chinaguri, lakini tete ni bana silawara.
Diri-diri sa isang langkaray. At ang masay-masay Allah Ta'ala. Umat kami ng tunana ng umma. Wang bantal luna bila. Wang kasana montoloe. Kaya ng talaya. Bole-bole corrido. Ang pasikit ko niyan. Ang mente ko ni Barakan. Ang umamin na barupanan rin. Ang ginawa na tatuan. Rano na tautuan. Lugag ka sana. Tope na legana. Ta. Ay, di ba magpura mama? Na kung maintain nila leganta, iyan po ang matingkita, pinaleka ang malabirinta. Sinisahay ka rin, at ang masimasay nagkalatala. Umpag kami ng tulana ng bita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tojeng. Mulai-mulai na sa kursiya, ang pakai baju basia. Tamatay mundo, inay-inay mo sa lang kareng. Napapatonya ito niya, napapiyanag-yanag ka. Nakupan na pasagin, pangulo ni Barugaya. Kupan na po kay Pasoron Tangapalang. Puna silid na narapi, puna niya pangilay. Sititik karon jile ko tala, napatetay, nagarigon to Tojeng. Dia mana? Amel berdelegata, Amel berparaluta, gila dari baju kalaku. Ciri-ciri saya salah kerai, atau kami sama saya Allah Taala, umat kami Tuhan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri saya salah kerai, anak madur waribone, tujuan salibatan, salah pengaskala sukan, payun lombor lu, palalangan at ritaya. Asana bajay, mati salah pengarigawa, kunilan pengarigawa, tutaleng pengarigallo, usaya tamarulan, tubiasaya kanan maribonchalay. Allah.
الرسول وصل وبارك صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد بن المنايا العلى الى يوم الدين. السلام عليك ايها النبي من الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على النبي الكريم وعلى اله واصحابه واستعمل العظيم طرافي ونوفي ونصره وكل مستمسكين بالتوبه والبشر على سنته والجماعه. اللهم اغفر وحسن وتقبل Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
lebat di kau pangainku.